Gitana mbere na twengi na ndiori kaunti ya Tharaka kwibanganya gukungwira ntuke ontwire skuru ya ari ya Kiega Nguru Mara ne kungwirite na gukenera ontwire bwari to skuru ne wari to bani bonanite biya mwanya mwanya mwana ontwire bwandurizo mwanya mwanya chiari to baraba thomagira skuru mwarimu munene wa skuru Caroline Gitonga ugieteje ninjire moya kureta ari to mwana kinya kumatia ngwataniro gatigate kao mwena gukuria biegwa na nkinya taranta mwanya mwanya ciaritwa mwarimu wa chukuria secondary ya Kiega Nguru twe Caroline Gitonga ariuga ibwega wana taranta igikurwa ikethagirwa ire na kithomo bogu nikyo gitumi turuthite ntuko yo munthiri cultural day ya ku identify talents na bokuona various talents iria ciana cietu benagio ni nyingi but all the same ni tukuba encourage that nuntu balero that for curriculum first of all bambe batie manani sana kithomo nikenda bagwata good certificates na barikia kugwata good certificates talents yu benagio ikabatethia mwarimu Karo ariaragia kagita akaritwa babu kuonaniria mikarire mwanya mwanya ya ndurire mithemba kuonaniria mikarire ya kiinde na nkinya kuonaniria biegwa na nkinya taranta mwanya mwanya bugacoka bone kwina irio na jo turugite kuma various cultures tugicelebrataga untu wa culture no untu ni untu mwega kintwire getu nikenda ona baria bagauka after tuyo na jiana yu ile sukuru ona babethere tugu preserve ontoria antu betu baruthaga tene nyimbo ino tukwini tukuria ruga yetu ito ciendete muno ni tukuria talent yetu ndene cukuru tukuria gitene yetu kia Kitharaka amona utwika taranta na nkinya mikarire no ni guchanchamura na gucokia ritwa cukuru augite nkinya ni kuthongamia na nkinya kumaraniria mitugo ya ritwa baba still ona gitumi tukubanenkera chance cukuru ba exploit talents jiao ni ati ni bagutumira energy ni antu young bena energy nyingi sana na tukarea kubanenkera co-curricular activities you benagio ukethira that energy yu ni ikuthi guntu kungi kiatho ni gikua ritwa baraba kuri na taranta na nkinya thekania bangi baraomba kwithirwa bakibumiria. Yes, you can be talented, but a talent without education, it will end in the village. As nowadays, actually, we're saying an O-level living certificate or a O-level certificate will take you nowhere. So we need them to also combine with education so that they can have another platform to further their studies and a platform also to raise their talents to even higher heights. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara betagwa Martin Mogambi.